tele tamani na tai au na tote li ia na wala fio ono mele nei ma mesi si mai fai mato pese lo nei o mato pese lo matatia awa mato te tanto e nei lava se tua wana o e mato te ala la mai tai le tai au mato no fie wato fa opo mato lo si mato lo mai e takwai ifo mavili yatu ya joe awa o lavo le tupo mane lioni aftatele tua la fama luma aftatele tua ya fama yanga ila ukalisia familia timo komisho fema yai matako imele yasu tuma watu ya joe le tua le fama tanga o le viinga ma le fama luma ala lama fatasi fana o le tua amen. Ya faftaya tule tatu timu leta yao inga mata mufio letua ya watatu tapwa ina fui Yesu fataru fatu fumi ia maulunga o le kanisia yona turanga whanuke lupeina a fio lea whainga luenga tofia le tua ia whape fui alo whangau o ainga te tasio tatu kanisia ia whai fui o tatu toi whiloa i fia le yasu ele ave se pate li ia le tua Amen. Ya foi ele tu spaia ya tapena dela tu spaia. Ola papi marapeni ya walta tu awasha. Ya eme foi ole tato au tu ole foi masina o tato savalia ole masina lo fito le to sava aftai le tu ole na no famlo na le o fai o toi tai ia mai o tato rola i nei foi mamau tato la sia ai mai nei fio i nei tau sanga lua fe gospel malima ia au tu mau ke ale lofa o le tua ia te tato amen ia le li fa malo atu foi le ngāru lue le lava yasu tato ainga ia me se foi o tato fai ngāruenga ministry tase tatu kalesia ya wale fenga yai mali wenga le tua ole tayala nei o lewa amatalia tatu au tua nei masina ole masina ole ngano pa ia awa o io tatu fiso swani o io tatu la fitanga i te yuma tato te mana mia ai le taita inga le tua ia leo tato sawa vali mai le fitu masino le tau sanga aftai wa le mama pa ia le ana te fai loa ia te oile me tau fai o le mama pa ia le ana te fa manatu ia te oile ala te tau le savali ai o le mama pa ia le ana te fai loa ia te oile le fina ngano le tua mo tato amene. Praise the Lord. Leila au tu leo tatu amataina nei masina. Ia mwhai nauna tatu mawhauwhau roto iai mo a whisiringia i o tatu mawhauwhau. E aisea, why the Holy Spirit? Aisea ua tatu toe savalia ai, ma tatu toe vava ai ai le angano pa ia o le tua, i le nei masina, ia a leo tatu wala ia tu foi leisi afo tatu sawalinga le tau sala ia le li o mafu a ono le ana pa ia o ia leo persona no tolu le ai atua
le mafuta whaatasi mai tātou taimi nei e toi whamanatu ia te tātou ina ia aua nei tātou tu ulafuai ia te ia. Amen. O ia i ai ona whalongona o ia o tangata. Amen. I ia le tua o ia o nei na te taitai a te tātou i me oma nei te ua tātou o loa e tia i le ngana pa ia mana taitai ngā. Amen. I ia le tua so e ala tātou so e tilo mo tātou wawai ia i le tā ua o le ngana pa ia i to tonu o tuspa ia lewa o mai e whaima ta iala ia te tātou. Nei vaenga i le whai o tātou i loa i le tā ua te leo le ngana pa ia le asionga le teo. E wapa ai le whenanga tuai o lo tele se vaenga o lo tā ua mai ai le ngana pa ia i totonu o le whenanga tuai. Mai tele foi se vaenga o lo whao maina mai ai le ngana pa ia e ala i ana nganu e ala i ana nganu wenga. Se isu e lan tātou tusi salamo i lima suma tasi. Ame mole. Ia a ono foi upu e sepulu matasi. And understanding and appreciation of the Holy Spirit is indeed important. And the purpose of this theme is to make sure we understand why we need the Holy Spirit. O le tāua le lea o tu ina ia tātou i loa le lea ai se a e tāua i le ngaupa ia i tātou fulaua. Amen. O mawala tus. Tātou whetau whatasi ia aua e te lafua i ngā o runga aua fo i e tāwai se ina runga nganga pa ia i a te au o upu ia o upu le whai salamo tā vita o i tātou te iloa le tā ua te leo le nganga pa ia i leo ranga o le soifuanga o le tangata o i tātou te iloa le tā ua te leo le nganga pa ia i o tātou o ranga. Amen. O lo whai no mai fo ia te tātou e tuspa ia. Ina ia awane tātou la whai i le ngana pa ia o le tua. E pei o na tangi o tangata o tā vita. Amen. We must not resist the Holy Spirit of God. Amen. And if we look into the Old Testament, we see the work of the Holy Spirit. And we see the move of the Holy Spirit among His servants, or the servants of God. So as us, we cannot move without the Holy Spirit of God. Amen. Ele mawhai na tātou ngai ioi e au noa ma le ngana pa ia o le atua. Whai mei ale tangi a tangata o tā vita. Aua fo i le atua e tā me sero o ngana pa ia i a te au. Amen. E whapena fo i le tangi a kerisiano e te tau na tangi a i le atua i te iuma. I ia le li. Praise the Lord. So the mention of the Holy Spirit in the Old Testament, if I love us tell you, if you have to share them in the way, if you have to share them in the way, Aunga sha, if you have to share them in the way, yeah. A tātou baba aina i totonu o whenenga tuai. O loo
tele le tāua mai ai o le anganga pa ia o le tua. O lono ina, e tele le tāua o le anganga pa ia o le tua i to tonu tusi pa ia. O le bea fwere le mana o mia ai e tātou le anganga pa ia o le tua. Amene. I so swenga le au poto, e mai e vangu suma le vangu tāua le anganga o le tua tonu o le whenga tunai. It's mentioned in the Old Testament 88 times. Amen. It's mentioned in the New Testament 264 times. Ono no winga e whai rawasia, tā ua te ia, e ona batule vaimane. An understanding and appreciation of the Holy Spirit is indeed important. And the purpose of this thing is to make sure we understand why we need the Holy Spirit in our lives. Amen. Vaya. I'm so much in the yellow too. Let's go to Genesis chapter 1. Mai le foi upo e lua, ia, saso ona nunumi le lalangi maua ngau, ua ufitia foi le moana i le pouli uli, na whengau ia i foi le anganga o le atua i le whongatai. E le na o le tā ua mai o le anganga pa ia i tono tusi pa ia, o loo tala noa mai foi ngā ruenga le anganga pa ia. Amen. I ia le atua, it's not only the mention of the Holy Spirit, but it expresses referring to the Spirit of God used. Ele fai mai o inga mai o le ngana pa ia tono o tusi pa ia, o lo tala noa mai ai ngā ruenga le ngana pa ia. Does that make sense? Amen. Hallelujah. O i tātou te wapa ai, e tātou te le ioi le siwa e na le eki. O le memo mua le tau whai e wha malapalama tu tātou a uasa. O le tā ua o le anganga pa ia i totonu o le tusi pa ia. Without the Holy Spirit there is no power. Amen. Even the life of Christ. The Holy Spirit was in the life of Christ. So the Bible mo na le tau fa malama tu mo tātou tai aule. Ina ia tātou I loa le tā ua o le anganga pa ia I totonu o le tusi pa ia. E le mata I le whengainga tuai a o le whengainga fōu. Amen. I ia le li. Merona lua o le tā ua o le anganga pa ia I le soifuanga o Yesu. Not only the prominence of the Spirit in the Bible, but in the life of Jesus Christ. Amen. So lau tusi le matai o momua. O mua matai o tatou moe. Tau tusi pa ia. Te wai toi anu I lo whale li whai taua sau tusi pa ia. Ia. Antua leo tatou I ai le tā ua o le ngana pa ia le soifuanga o ke riso. Ona sila lea I le whai upo e lua spulu. Ia, o manatu o ia I nā mea, whauta, ua whaare mai a te ia le a ngenu o le li I le miti, ua whape mai, Iose whai le atari o tā vita, aua e te whewhi, I nā au mai ia I a te oio Maria lau a wā, a wā o lau, o lana tō mai le a mama,
O ina whainoa mai ia Iosefa le fio mai o Keriso po le whanau mai o Mesia. O le anganga pa ia. Amen. As we take on this second of our Sunday school, the prominence of the Spirit in the life of Christ. As we read the Bible, Jesus was conceived of the Holy Spirit in the womb of Mary. Amen. Na whaailoa mai le ngana pa ia ia Iosefa. Le tō mai le ngana pa ia. Ile manavo Maria. Amen. O le sila lea tā uo le iai o le ngana pa ia I totono tusi pa ia. O loo whaamatala mai ia ia te tātou. E o lawa I soifuanga o Yesu Keriso. O le te mei o le tafa I oia le ngana pa ia le ia. Amen. His involvement in the birth of Jesus Christ. Te lei o le ngana le ngana pa ia le soifuanga o Yesu Keriso. Ale ngata I lea. O loo whaailoa mai ia te tātou. I tamata umala ki totono tuspa ia le na o Yesu pa. Amen. E o lawa I tangata tā ua I totono le whionga le tua. O loo whai e le vaenga o le ngana pa ia. O le whaunga le o tangata. Amen. I ia le tua, even individuals were filled with the Spirit in the Bible. Amen. Same as the birth of Christ. Te le yul maenga le ngapa yulu whailoa mai puta chopa. Amen. Ni yale atua. Lona lua. La se si maenga sui whanga Yesu e te iloa le. Le sa te le maenga le ngapa ia sa whai le sui whanga Yesu. O lana papa ti baptisonga. O le ale ngā le ngā paia le mawhai tai o baptisonga Yesu. Na wha manu le ngā paia a. Amen. Ia tātou o. Luka I tōru. Pai. O mau ara tusu paia. No kai tōru o whai pai losu matasi, lai losu manua. Ia, o papa te soinga le uma, no papa te soinga I leo Yesu, ua tatano o ia, no whaavano ina I leo le langu, o na fio I fo leo le ngana pa ia I ona ruma, ua tino mai e peisia I se lupe, o mai fo ele si fonga mai le lami, ua whapea mai, o loo atari pele oi, ua ofia lava yate oi. Te le na luenga le ngampa, le whaisoi whawa Yesu ha. Mai lava I le taimi ngā fua I totono I manawa lona tina, whaailoa I le angelu I lona tamā, le ngata I lea, o le taimi baptisonga o Yesu, na wha manu wa. Nā whio ae lea nganga pa ia e peise I o sea. O se lupe, ma le isi fofonga mai le langi. Wha mauti noa o le a whio mai o Yesu, o le whina ngalo o lona tamaa. Amen. So his presence at the baptism by John, his birth by Joseph and Mary. Amen. Dalisi vai ngan fel tatu ba vai se forma Yesu o play ai le ngan wenga telea le ngan paia. Amen. Amen. Tai do fa so soma. Hallelujah. Ia Luka e fa fai mo la no kilo me o tafa.
ia o fo ia e Yesu mai o itana o tumu o ia i le nganga ona taita ina lea o ia i le nganga i le mea tufua. Amen. Hallelujah. Whapena uma fo tātou a hao le taime whae so ina ai oe o loo iai le nganga pa ia ia te oe. Hallelujah. E ala le sia nganga pa ia ia te tātou ina ua tātou lafu wa ia te ia. Amen. Pe i upo tā vita na ia tāki e matatalo i le tua. Le tua awani ia vesea lua nganga pa ia te apa. So Jesus was filled with the Holy Spirit. So we must be filled with the Holy Spirit in times of temptation. E te tau no o mele wha o sosoina. Alo tumu ta ue le nganga pa ia. Amen. Ai a ho o mele nganga pa ia le se tumu. Ia ona pa u leo tātou le wha o sosoina. Hallelujah. Amen. So Jesus was filled with the Holy Spirit. I say member. Taita ina o ia le nganga i le mea tufua. The Holy Spirit lead. The Holy Spirit guide Jesus. Amen. The Holy Spirit was with Jesus. Amen. Ai baba ia matanga o le feu mo mai ua tumu o ia ile ia manu pa ia. Ai lo tua oi tumu. O tumu o ile manu pa ia. Amen. A tumu tātou ile manu pa ia o le tua. E taita ina i tātou ile nganga ile methi na ngaro ia ile tua. Praise the Lord. Amen. So he was filled with the Holy Spirit. He was led by the Spirit into the wilderness. Amen. Lari si vai mata uo le au pa ia te baba ai so i fuamo ke bisu. O lona mana na faa lia i umo so i fuamo Yesu ke bisu. Amen. His power during Jesus' ministry, or his power during Jesus' mission. Amen. Ia titilo i le skulfa ma suma lima. Tato feitau fatasi tau una fa pe pesufa su lima ia. Ona fo ia tua leo Yesu i le mana o le angaka i Galilea. Ua lomo atu fo i le tala ia te ia. Ua soo ai lava le itu uma. Ua o ia i o lato sunako. Ua vi ia ai o ia e tangata uma lava. Amen. Le vai ia i manuenga Yesu le o fai. Lea ua. Ua o atu i sunako uma lava. Amen. Ina ua ia manu malo me fao sosonga. Praise the Lord. Ona ia o atu le i tangata uma lava i sunako i le fina ngalo o lona tama. Ai wa ai la fe ko suma le ono vai la. Vai la mo le suma le ono. Foi mai o foi o ia i Nasareta. Na tupu ai o ia ona u fale le o ia le sunako le aso sapati. O lana masani le o atu i lunga foi o ia fa tasipa. O atu i lunga foi pai tau. O tufu e tātou mai tusi pa iai. Watu le fai upu, fai tau mai tātou tusi pa iai. E te malama mai tātou. O le vaenga le fefa mafa le tai au suma fitu. O le perfetanga le perfecto Isaia. Meila ia o le tusi singa luka. O tuina mai a te ia le tusi ale perfecto Isaia. Ona fofola lea e ia le tusi. Ona mau ai lea o le lea o tusi ai le upa. Amen. Now only Jesus returned from his temptations in the power of the Spirit to teach in synagogues. He applied Isaiah's prophecy to himself.
which said, the Spirit of the Lord is upon me. Amen. Ole, ko manfo lea Yesu na ia, au mai mo tato, ina ia tato wa, fa mano lo ye mamai, fa tula e bibili, fa pula e tawasu. Amen. Tuturi te monu. Ina ua ilunga ia te tato le anganga ole, le anganga o le tua. Amen. O Yesu foi na feta lai, ia o tau oli le anganga. Amen. Ina ua whaatumuinga o ia le anganga pa ia o le tua. O ia lava na feta lai, ia o tau oli i le anganga pa ia. Amen. O le manga leo le anganga pa ia, na whai ai Yesu Keriso, va venga malama. Amen. Tau ko sepulu. Luka. Le lava tātou te iai le Luka, o le ato katoa tau mai. Whai ue lua su matasi. Luka sepulu, lua sepulu matasi, ia. O le lava i tu aso, ua matuafi a fia ai o ia. No ua na lai a mea i e poto mai a tama mai. A ua whaali atu i a mea i tama vale vale. O le lava tama a wao lofi na ngano lava lea. Aleluia. Aleluia. O le mana le nao le ngā pa ia. E nā te whao ngā ina i tātou. Tātou te nei rose mea. Tātou o tangata tau ma whai. Tātou o tangata e amu mai e is tangata. A o le mana leo le ngā pa ia le whai me Yesu. A wawa i lunga i a tau le ngāma o Iova. Amen. Leo i lunga i a te tātou. Tātou te whai ai lana ngā luenga. Amen. E wha maina ai le. Amen. E wha maina ai e pupoto. E wha maina ai mea manu nosu. Ai. Ni ia le li. Le ala whai mai. O le tu waso le ua matua fia ai o ia. O i le anganga pa ia. Ma ia wha pe atu. O te wha fitai. Ia te oe rota mai. O le alii o le langi ma le raulangi. Ina ua e na nāia mea a. Aleluia. Na nāia i e poto mai a tama mai. Aua e whaali atu i a mea i e tama vale. Tama vale. E tātou. Me ia le ni. Tele i o tangata e malama i a fionga le tua e nese e tau le whaalinga. Tele tangata ua i o lato whailonga i le upua le tua. Amen. Ai leo whao mahina e le tua. Amen. Aua na ngā e le tua i a mea mo i tātou. I e o poto mai a tama mai. Aua whaalia mai mo i tātou lana whanau. Praise the Lord. Le ngatala le ua. Whatumuinga Yesu i le ngā pa ia. Ua ia o atu i tangata. Ma ia whape ngāona. Whaamauti noa lava Yesu e ala i perfetanga Isaia. O i luma i ate ia le anganga ole, le anganga o le tua. Le foi moa i tustusinga le tangata o Luka. Amen. And Jesus claimed to cast out demons by the power of the Holy Spirit. Maila yo Yesu. O tau lea ua whaalia tua ia mea. E silia tu foi mea tau te whaia. I lo mea o te whaia. E talai ngā lea Yesu. Ai sea, lea ngau lea ngā pa ia lea na whaau ia Yesu. Ma wha manu i lumo i Yesu. Lea langa e o mai le teimile le i o loo. Wha manu i lumo i a te i tātou. Aleluia. Amen. Paenga mua, tā ua lea ngā pa ia tono tu spaia. Lua, tā ua le ngā pa ia le soifuanga o Keriso.
Le ara le atato o mai lo le tāu o le pa ia le soifuanga o le ke risianu. Are we okay? Ai mawai a le tato tai mila suma tai tai ke ua wale a o ngai matai o sulua lusu manman. So e lau tusi matai o sulua se fa ngā lau tusi nai sa moe. E wai sau tiai i lau tusi e tui natu whale tui tiai e lau tusi. Amen. Whai le wai sau ma lau tusi ke fa ngā lau tusi. Matai o suma lua. Ia ona tatou le ila ia. O le whai pula e lua suma le malu, se whai tawhatasi mai. Ia. Amen. Se whai tawhatasi mai ia. Ia. Amen. Ai tau e la whapentani, e whapentani, e lau tuspai e whapentani, ia. Read the English translation. Matthew 12:28. But if I am casting out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has arrived among you. One more time, yeah. But if I am casting out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has arrived among you. Amen. Hallelujah. Ole mana leo le ngana pa ia ilumo le soifuanga ke miso. This is the power and authority of the Holy Spirit upon the life of Christ. Amen. That He cast out demons. He did all the miracles. Amen. Wal fesili le fesili le so ya Yesu i. Ma fa peato ya Yesu. Fa feo na manto i lo Yesu o mai lo malu. Amen. Mai lo Yesu. A fai o to ai o tulia te moni. Fai wa venga me uma o lo to i lo o lewa ya te o to malo. Amen. O leo e nei le malo le atua. Inisi upu pa. Amen. So the kingdom of God is in you. Amen. The kingdom of God is here. Why? Because you have the power to cast out demons. Hallelujah. Amen. To do the work, to do the ministry. Be here. E te way whātalitali ni mālo le atua. Amen. But now you know when you have the power, the Holy Spirit mana, the kingdom of God is within us. Amen. Di ia le atua. Ole paenga la lewa tātou sawalwali atua. Ole tāua le ngā pa ia ile soifuanga o tangata. Po le o langa o kerisiano. E mai se o lona iai, ia e mai se foi o lana wha malunga i lunga o tangata kerisiano. I tā ua te lea. Ia tātou ura ni loane suma le ono. Ai wa te ilau tusi wai paki o tō rima ni tai au. Amen. Ana ia foi lo so lo tusi pa ia i mo rima le tai au. Amen. Ai o fito malvado ia ai pe tai ia o le moni lava o te fai atua ia te autou. E au mai ia te autou. E au a wese. A wa a fai o te lea wese. E le mali mai le feso swani ia te autou. Ai a fai o te anu. O te awina mai o ia ia te autou. A awina mai o ia ia te autou.
Male a mio tonu male faa masi. Amen. Iele ole ngai le ole ngapa ia fa tasi mai tato pa. Ole ta ua le ole ngapa ia ilungo le soifuama ole tangata ke misiani. Amen. Lewa ia. Lewa fola mai Yesu e fai o ia mafeso soani. O masina nei o masina le ngapa ia o tato fesoa soani. E mawhaia iona convicti tato ang sala. E na te whaai loa ia te oe lau ang sala. Amen. E na te whanau fowina tato i le nganga. Amen. E le ngata i lea. E na te wha fowina tato i lona mana. I iele tua. Amen. His involvement in our becoming Christians and the prominence of the Spirit in the life of the Christian. Electa awate. Leana talanoa tua Yesu i ona suku. I iele lea o ngaya te utoia. E au iai. Ale leilo wanu. Ona saure o tangata. Ona awina mai leo le persona o toro le tua. O ia le la. E fai ma fesoso ani ia te utoro. Amen. Ai mai leo Yesu ama liu mai foi o ia. Na te wha ai lo atu i le lalolangi le ama. Ia sana. O tātou le fia. Le lalo. O le anga pa ia na te wha ai loa mai a te au le ama. Lau ama sama. Amen. Tele o te ime te sala moa i ono sau me se mo fai. O ina te whamanatu ia te o lea mama pa. Lea mama pa ia. Mai o Yesu a maliu mai foi o ia. Na te whailo atu le laulangi le ansara. Male a mio. Male wha masi. Mana ia o male raupa ia. Amen. Tinganu fai mai le raupa ia aua e te tango i merna. Ai sawa mau mai le spendo al fai ngai. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tinganu fai mai le raupa ia wasu a kule pusa i sana aua e te tango fo le lancharis. Ai e tango ia. Amen. Aia. Tinganu fai mai le raupa ia ele a o tonu la umea ngai fai. Alai fai. Hallelujah. Amen. Malefa amasi noma. So le tenena o le au le malwe malema pa ia ile. So ifuama ke bisiako. E na te fa ai loa mai lo tato sise. E na te fa ai loa mai na mi o tonu malefa amasi noma le tua ya te ita Amen. He convicted us. He make us born again and make us renew again. Yane tonu fe pe lima manban. Ia, to tango le tus, to anga tango tus pa ia. O le anga pa ia foi la te fa manatu ia te oeto anga tango tus pa ia. Le umpua le tua. Ai pe lima ia o tali atu Yesu e moni o te fai atu ia te oe. A fai ele whanau se tasi le vai ma le rana. E le ma fai o na sao ia i le maro le tua. O le o whanau mai la le tino o le tino lea. O le o whanau mai fo i la le angana o le angana lea. Aua e te efo o wano fai atu ia te oe. E ao i na toi whanau mai o tō. E angi le matangi le loto i ai o ia. E te whalongo fo i lo na angi. Ai te le inoa le mea na sawai. Ma le mea i anu atu i ai. E wha pea i la tō uma oe o whanau mai. Te le langa rima le maupa i ale whai mo oe ma.
O ia na te whaingoa mai lama sala. O ia na te whanau fōwina I tātou. I mea umala. Amen. A whainai te marama lama I tāna. Ia o le tāna ia. Ia te ino Niko tenu wā. Ia le li. Lona lua. Le tāua le ngā pa ia I leo soifuanga te usianu. O le mamanu o le ngana pa ia I lunga o tātou tangata. I ia le li. Mawela lau so e walila uma tātou tainu. Kalatia 5. Kalatia 5. Wa matana vape me so tushi tameti walo mo wala tu faso tushi. Alo te vai ia to tātou matutua le so e lunga, so e kua, so e lunga, so e tua. The prominence of the Spirit in the life of the Christian, his involvement in our becoming Christians, He convict us, make us born again and renew us, and now His presence in our lives as Christians. We live in the Spirit. Hallelujah. Oi mara malama ini petau le fiona le tu. It's a town to wola ile nganga It's a town to sabavali ile nganga. Alan mai no mo na petau na. Awole Ole mita Olo vale ole mea tino ole faria ia vale ole malo vale le aise sabali le nganga ole tua le aise mamago ole tua I langa amen le aise fa uma le tua I lunga ia te tatou dai vai ole no aya ele ia se si ele ia Hallelujah. I am. We must live in the Spirit. We must walk in the Spirit. Hallelujah. We are to walk in the Spirit, producing the fruit of the Spirit. We must set our minds on the things of the Spirit. Romans 8. Okay. We must live in the Spirit. We must walk in the Spirit. So the fruit of the Holy Spirit can produce in our lives. 3. We must set our minds on the things of the Spirit. So let's look at verse 5 and 6 here. Amen. So why we must set our minds on the things of the Spirit? Because it is life. Amen. If we set our minds on the things of this world, we perish.
Au e loto I la le anganga o le ola lea, o le manuia lea. Amen. So we must set our minds on the things of the Spirit. Verse 12 and verse 13. It is by the Spirit you put to death the deeds of the body. Sulua masutonu ia. Amen. Anaya. Hallelujah. So we must live in the Spirit, walk in the Spirit, set our minds on the things of the Spirit, and we must put to death the deeds of the body. Amen. Atato saka vali la le mama. Ona fa umatia leo ngwenga ale tino. Amen. Ai a faie fasiotia o toa mio ale tino le mama. So te ai. Hallelujah. Are we okay? Amen. Okay, verse 14, yeah. A wao la to uma, o taitaina le nganga o le tua, o atali la to o le tua. So why we must live in the Spirit, walk in the Spirit, led by the Spirit, so we can become children of God. Amen. Ta uai tātou o atali'i ole. Amen. Only when we lead by the Spirit, we truly the sons of God. Tele yo tangata whenmei o la tō whānawa le tu alfa e besi ya. Amen. O le whātuku whāna me la me ia. Hallelujah. Yeah, and our last one. The Holy Spirit makes intercession for us in our prayers. 26 and 27. Iya. Nai whai mai o lo tala noa mai le ngāi buenga le ngāi pa ia mo I tātou I lungo o tātou a tatalu a le ngata I lea e whamano sia I tātou le tangata I totonu le tangata lilo o wha lea mama. Amen. Waia mai e whautua o ia mo I tātou I le oi e le mawhai o na tala o na tala ina. E le winga o lea foi tau o le fionga le tua. Mea malawa lea e sila fia le ngama pa ia e whapenao na whanu I tātou. O ia lea le whautua mo I tātou. Amen. Li ia le li. E o le teimi e te tatalo ai. E o le teimi e te tuli vai ai. E onge oi. E onge oi le ngana. E whai mai. A wā tātou te lei loa mea tātou te ole atuai mali tusa. Ai peitai o le ngana. Amen. The Holy Spirit makes intercession for us in our prayers. Hallelujah. He strengthens us with might through the Spirit of God in the inner man. Amen. Hallelujah. The real person is the spiritual man inside of you. But the real person inside, the Holy Spirit, give us the might, the power. He strengthens us through His Spirit.
ina me waya me le fai pe lo superfitu a o le su e ile loto o si la fia e ia le fina lano le amama a wao fa tua o ia mo le au pa ia e tusa ma le fina lano le tua amen o le awala na o le pa ia i kumo o lango tangata ke visian e nate tai tātou le amama e nate whaawalaina i tātou le amama ma whaatau lai le tātou wa ai leo le amama ina ia oti ai ngā luenga ale tino amen o ia foi leo no whautua mo tātou ia am se pate vi ele ri o tātou sa uko na mita lau ia le la faso solo tu lava yasu ia tātou tau ia ufa mai le ri o le au nei le la ale foi a tā stato pese a foi tā stato pese ia ale la a mai tātou senga anu va ai le la foi a oma e ave ai la sene ale tātou wa oma sa a lole o sa ni tau
senya le awa sale tai au palolo mai lo au lo nei le tua tu tas pa ia macho tau ni maina le tua le tai au le senya lo au susa o macho fai tau ranga ai mo macho ofo ina atu le tua awa le tua tu tino o le foi tu o ngā wenga le li o le mātou tatalo le tua le tai au whaamole se i whaapaia le sene alau whanau le tai au whaamanuia i whanau o mātua mai mātou uma lava sa mātou fua i le tai au ia iai le tua o whaamanuianga tonu a inga e maiseleni ia awa ni mawai le tua o manuia i so se mea le li na awala mai ai nei se leni o mātou whai ai le tauranga le tai au o le mātou tatalo le li whaatasi ai le tua o whai wina le mātou mau ngā sān le tai au whaafitai no whesoso ani mai o no o Yesu ala tua i mātou tatalo ala langa whaatasi whanau o le tua Amene, Amene.
mai o yang pa ia. Praise the Lord. Tatu tulai mai le nei tai out ta penai no tangata. Prepare your hearts as we enter into the presence of God this morning, allowing the Holy Spirit to take control. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Heavenly Father, as we stand before you this morning, Lord, thank you, Father God, for all that you have done. As we stand in your presence, Lord, we are so grateful. We are so thankful, God, for you in our lives. We thank you, God, that we are here again, Lord, honoring this time, Father God. We put aside this time, Lord, for you. Cover each and every one of us, Lord, with your precious blood. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. As you are standing in the presence of God, I just want to read one verse out. Hallelujah. It says that we must praise the name of the Lord our God forevermore, starting from the rising of the sun to where it sets. You have to magnify. Sing with me as we are standing in the presence of God. Open your heart to the Holy Spirit this morning. Amen. Praise the Lord. Praise Him. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Heavenly Father. Hallelujah, Lord. Praise you, Holy Spirit. Heavenly Father, as your family stands before you, each individual, Father God, there is nothing hidden from you, Lord. Our prayer as we are standing and glorifying your name, Father God. Yamalia mato lama samaya mawalunga, masama pa mawalunga ay lobihinga ay mato wala. May your name be glorified, Father God, in our lives.
as you continue to lead us, Lord. It's out there, Lord, feeling myself something on the inside out as we open your word, Lord. May your name be praised forevermore. In Jesus' name, and the people shouts, Amen. Hallelujah. Mas você pode ser Miguel on the inside out. Praise God. Tell the person next to you, God is great. God is great. Hallelujah. Just go around and say hi to the person next to you. Say, how are you? Praise the Lord. Pastor Mike, hallelujah.
ai. Ia. E wala au atu le tai au. Tu faina, me uloa tāua le atua. Ia wale whapa ia ingo e peno tai au. Mai le fionga le atua. O tauta mawhi. Awa le tau whao ono atu ia o tau whanau. A ia tausi atu ia ia o inga. Māpua inga le li. Ia e awa le o tamama no tina. O le wai tu la fono lea o iai le mea o fola ina. O tau le whanau. I o tau whalongo i o tau mātua i le li. A wao le mea tonu lava lea. Ina ia mangui ai oe. Ma ia e nofo tulu i ai lunga o le lava lele. Ua foi na mai e le atua i ate oe. Le tai au. Tato iai le whapa iai inga o Emmanuel, John, Rita, o le oloa tā ua wa au mai e le atua i atu whaina e te tausi mai ao ia te ia i ala o le atua. Ona i matua o ia tusa ma le fina ngalo le li. Tātou alo mai whelu au le tai au tātou painga. Le a tātou te talo o le whapa ia ino i meno le tai au. Ta mā le atua tu tasi pa ia. O i lava na e fōfōina le atua mea uma. A mātou tutua i le atua i le tai au ma whae o mātou lima. Ma whao wina le atua lau o loa tāua i le suau. A mātou whapa ia ina o ia i le tai au. I le suafa o Iesu. Le suafa o le atua tamā. Le atua le alu, le atua le angasa. Mātou te whapa ia i ngā i meno le tai au. Mātou te tāno le li. Tuina atu lona ola tupu ai ia te oi. Ona oe te sila fia lona lumanai. Ona oe te sila fia le atua lona wala wina. O mātou te tāno le li. Mātou si tia atu le nei atali ia te oi le li. E peio le fuaina le atua i totono le ainga. E maise le li tinai atu whaina. Mātou te ofo i atu le tua e whai matauranga i a te oe malofina manu. Mātou te tālo le li i lau wha manu runga. I lau tau singa e maise o lau leo leonga. Au tupu ai o ia le tua i to tono lofina manu. Whao ngā le tua le nei o loa tāua le nei ata li le li. Mo oe malofina manu. Tuina le tua le loto tele i atu whaina. Whamatua ai le li a wale tau singa o le mea lofa nei au mai. Ave ia te ia le li manatu le lei, ma la mola le lei. A wale tua ta iala. Mea uma le li e a oa le lei a ta li. Ina ia holo a mamatau ia te oe.
Mātou te tālo le tua iau whamanu ianga. E lunga ia te ia e maise. O le tina ia tu whaina le tai au. O le mātou whaftai lea ta maa. Mātou tuina atu lea o ia te oi le tai au. Mō lona whaapa ia inga i le tai au. O le mātou te tālo lea ta maa. E lātu ia Yesu lo mātou le i. Amene, ma amene, ma amene. Ya, mai se pate ki ene tua le tālau. A kupo le sifa i mumera i tono e ainga. Ya, a wale, a renga le tua. Ya, e bese, o le au awino o tātou whanau i whina ngano le hi. Hallelujah. Ya, whaftai atu ko i au, thank you team. Pero ya chacho ahí la leche ya le da fai la buena le tua de foi chulanga walo fanao chacho kalesia patalo fa choi ya uma tua le leche ya ma lo fa chulanga le tua ma le foi le fa chapo in le leche ya vivia le tua ole chacho la uma le leche ya ole a fa wa le chacho au tue peo na iai nei fo i masina o tātou savalia. Au tā pena i tātou mo tātou whamare tūma le rei tai au. Ia le reina o whalongo, ia avese mea o ngā wā, ia tātou wholongo le fo i mai asu. Ia masi o tātou savalinga le wā amatalio le fo i masina. Amen. Wata totu mana ia le ngang pa ia. O le ngang pa ia le ana te whailoa mai a te ole kumoni a le tua. O le ngang pa ia le ana te whailoa mai a te tātou mea o siseo o tātou whaia i tātou savalinga i le taimi ma le taimi. O le ngang pa ia le ana te whailoa mai a te tātou le ami o tonu o le tua. Amen. O le nganga pa ia, o ia lea na te whaungaina i tātou, le ia lea li. E le aise mana, e le aise mamanu i runga i a te tātou, le a uloa ma le nganga o le tua. Amen. O ia masani o na whaungaina ia le leo le klau. Whai isau manuenga, le whaungai tono lo whale, Fei si lungaro a tātou unga a Manuel pai sa o le ia e le mawhai o na ngai oile le tōtingi lima lea o le klau lea se ilonga e tuwa i to tonu loa lo lima amen e le mawhai o na ngai oile mea lea whai manuenga lea pe ale tuku ia i to tonu lo o au e whaatino ai le mea le te whina manu iai. O le ata leo oe maa. O le ata leo i tātou au noa ma le nganga pa ia i to tonu ia te i tātou. E le mawhai o na ngai oi le mea le whina manu ma i le tua ia te i tātou. Amen. Without the Holy Spirit, there is no mana. Ale eila le rao pa ia e whaangai o ino o tātou o lama. E le aise ma manu i lunga i a te tātou. E le ai foi se me mwhai o tātou whaia e tusa ma le whina ngano le tua.
A tonu e mawhai ona tino mai mea. A tonu e mawhai ona tupu mea. Amene. Ai mawhai ona ufa pe atu nei tai au. A le au noa ma le amanga o le tua. E le umatasi ma le fina ngano le. Amene. Ma o ia le anate au. Whai loa mai peo tātou whanongo nei tai au. Amene. O ia le anate tai tātou le me fina ngano i le tua au. Alleluia. Amene. O ia le anate nate au mai le marosi. O ia le ana te au mai le ulu nau ia te oi e te savali e pea. Amene. Te tamo e ai pea. E le mawhai ai ona. Mea tano tā vita le ana tātou whetau e ta auri. Le atua auane e a me seina lua nganga pa ia ia te au. E le mawhai ai ona e tū mai te atu. Amene. So la tu singa le mai fitu. Wai mo fai lava on tātou wa, te inga le anga o le tua. Amen. Hallelujah. We can resist the Spirit of God. And sometimes, we pay our tātou we paelo for le mga miele lifigu o kureila ia. Amen. Hallelujah. Aya. Nisi time me pay tātou ni va avoid le sinonga e ano le tangata futo anu va. Hallelujah. Amen. Polisi vai taime pe tātou ni polikait. Se lo vai ele me fa tono e fa tua ingoi ka. Hallelujah. Ai mana mia tātou le ngang pa ia. Ina ia awane tātou te atu le nganga le tua sesila ile. Foi o lima sumatas. Ia. Então vou fazer perguntinha. Perfeitado, já. Outro. Devo. Então vou fazer a boa, já. Outro. E mawhai lawa o na tātou te atu le nganga o le atua. Amene. E mawhai o na tātou ti neia le nganga o le atua. E mawhai foi o na tātou whati ngai le nganga pa ia o le atua. E mawhai foi o na tātou whaamu maina le nganga pa ia o le atua. Ai mai se fo, e mawhai foi o na tātou upu le anga le nganga pa ia o le atua. And so many times, so often times, we do that without knowing. Tele taimi tātou te te ai, tele taimi tātou te whaamu maina ia nganga o le atua. Tele taimi tātou te nei ai o ia na tātou upu le anga ia te ia. Ai tātou te le o i loa. Amen. Ia le li. Bele le mwhai mai le tuspa ia tātou wa. Sava vali ilale nganga awa o lale nganga lo iaia. O lo iai le ola. Ai awane o tātou sava vali ilale tino
o lo iai le oti. Amen. A feo tātou I loa se ata whātaitai o I lātou te te I le nganga pa ia. E wani ko ia kaua ia skori mo se te whanu I ma. Amen. E watu tala inga ai te te tala inga. I ia le atua. Amen. O tātou te te le I le nganga pa ia o le atua. O le tātou te te le I whina ngalo le li o le tala le lei a Yesu Kiriso. Amen. Leana, na iwa I ona oti tangata o se te whanu. Ona o le te te o tangata I le tala le lei. Amen. A wheo na lato whatino ina, na lato tau ai I maa. Amen. So se lapa ta inga fo ilea mo tātou, o se toi whangu fo ilea mo tātou, ina ia tātou talia le tala le lei o le whina ngano le tua yo tātou roto. Le nganga leo le tua leana taita inga ai leo apostolo. Amene o le so leana lato fola ai le tala le lei. To tele tamata sa. Amen. Hallelujah. To tele ila tona. Me atatou whaupuna I lima sumatas ua maa aua. Aua le berato me inga. Amen. O lātou loto mo lātou taringa. O tau te te atu pe alaba I le nganga pa ia. E pei o tau tama. Amen. I ngisi la upu whawhai mo fie. O le tātou te te I le nganga pa ia. O le tātou te te I le upu alea. I le upu ale atua. We can resist the Holy Spirit by resisting the Word of God. Amen. Hallelujah. Amen. Naku sesi me whailoa I le tātou te I ngā paia. Ko tātou tinei leo leo nganga o le atua. Tātou ora I le mo te salo ni e lima, pe pasuma le iwa. Lea. Whaamala utusi ke huwe koe anu mara utusi e li. Le whaamai I le whaamai whai. Amen. Ia. Pe pasuma le iwa. Ia. Ai mo fia a. Aua tātou te tinei ale anganga ole atua. Ole meale. Le na tupu I le kalesia le. O lātou tinei ale anganga ole atua. E ia le li. O lātou te te atu I le. I le anganga ole atua e ala I tala inga le wa apostolo. I ia le li. Le foi lasa tātou wa o ina le taia. Le te leo le tā ua o le ngāni wainga le ngāno pa ia le ngata I tusi pa ia o le soifuanga o ke miso. A o tātou soifuanga o tangata ke risiano o tangata whaatua o tangata whaatua tua. Amene. I ia le li. O lo ngā lue pēra le nganga o le tua ia ti tātou. Amene. Hallelujah. Ai o lo whati ngā koe tātou le nganga pa ia. Amen. E tātou uma. Amen. Efeso e whawhai pa tolu sifulu. E tātou wa vai ai. Ono au maisera pa ta inga mo tātou. Au alue mai pele nganga o le tua ia te tātou. E nā te au ao I tātou. Whātonu tonu whulau I tātou. Matai tai tātou I lana upu monu. Waia. Ia. Aua foi tō te whati ngai le nganga pa I o le atua.
ua whaamau whailonga ina ai o tau ia te ia, se ia o i aso ia. E whaaola ina ai. So the Spirit is at work in us. He's at work in our lives every day. O le maruenga ne na pa ia le whai a tātou taimi nei o le kalesia, o le whaamamaina o la kalesia, mo le toia fio whaalua mai o ke riso, e nā te ao ao, e nā te tai tātou i le mea whina ngalo i eta ma tāpena ina i tātou mo le toia fio mai o lea, o le li, amene, amene. E ki wai whaapea po le ane me ua wato i ane, ma mawhato i ane tātou whaamalosi ni tai ao i tātou te te le ngā pa ia whaati ngā, ti neia whaanu maina o ia upuleanga ia te ia. Lea ngai ta tau tātou mā lama, tau tātou mā lama lama. Te sila lai tau ko yono o le Efeso, whai upo spulman fitu. Le sa tātou iai fo lisia sa ia, i o tau ave fo i le ulo tau ole, ma le pelu ale, o le afionga lea ale atua, amene, hallelujah, strengthening us through His word, amene, kua nao le upo le atua nate, whaamanosia i tātou, ma tātou le te te e atuai le ngā nuenga a le nganga pa ia i o tātou o langa o le nganga pa ia lea na te whaali tino mai a te tātou le fua o ana ngā nuenga. Amen. Mai po lea tātou o mai le lutu. Ai a le fua mai le ngā nuenga le nganga pa ia i o tātou o langa. O le te le i o le fesi. Amen. A e lea lofo i lo tuaha, ma e ama le lei atu i tangata. Amen. O le fua le nao le ngana pa ia. A le matalaro a au i lo tuaha oi, pe le matalaro limba i se tangata. O ina i o fua tātou pa. Pa tele i o fua le ngana pa ia le te i ho au. Amen. Hallelujah. Ina ia aua le tātou, Pati ngā ia te ia. Amen. Le ia aua ni tātou ti leia o ia. Le ia aua fōi ni tātou te te atu no na haoa o mai a te tātou. Amen. O logo le ona tanga le sa tātou o ina ole elu o le amanga. Amen. O le benga le. Le tātou te tau ina i le tau o Yesu kuma. Hallelujah. A ole te tātou te a uai, a ole te tātou te toi nanu ai, tātou te olu o le atua. Amen. Tātou te le saili la mai sisi mea. Amen. Tātou te saili le fionga le atua. E ao mai a te tātou. Amen. When we fail, we read the word of. When we fail, we pray. Hallelujah. We ask God, we seek God, and we read the word of God. Amen. Biele. Vainga na lima leo tu te fia fa manatu ya te o nei tai au. Ina ia aua nei tātou ngānu mue pōng sā. Amen. Ina ia aua nei tātou whānu. Ina ia malama i tātou ngānu wenga uma ia le ngāpa ia. O loo i lunga i o tātou o lama. E nā te whaaba mai na i tātou. Amen. E nā te whaailoa mai le ami o tonu a le atua. E nā te whaailoa mai whakasinonga le atua i a te tātou. Ai maise, e nā te whaailoa mai le upu monu a le
whaitua mo I tātou. Oia, revealing and confirming the word of truth and the word of God, convicting our hearts of sin through the word of God. Amen. Ale ngata ia, e ngate joe fausia o tātou tangata. Ngate joe tā pena I tātou te tali atu ilana upu. Amen. Be here. Praise the Lord. Are you okay? Hallelujah. Pele maune sa tātou whaitawina. O ia lena, wha mau wha ilunga ina o e ma, ina ua wala a wina I tātou. Amen. O matatou lau. Pele whaingo whio tātou wha marusi le Yesu. Awane ngano ia to ele aso lau tātou. Awane ngano ia to ele aso na I tua ilunga o le tua. Mai wha te atu le lii o le au auna ia te oe maruloto atua. O le angana pa ia na wha mau wha ilunga ina I lunga o le langi ma lunga o le lufu ali o le tua. O lau tau tinoa. Amen. Na ia awane ia ise peto e kong sa I tato. Ina ia tato malama le I ngā luenga ale nganga pa ia. Mua ina ia awane tato. Te atu le anganga pa ia o le tua. Lua awani o tātou tingeia le anganga o le tua. Tonu ina ia awani o tātou whaati ngā I anganga pa ia o le tua. Amen. Wha ina ia awani whaalumaina le anganga pa ia o le tua I mea tātou te whaia. Pai vaenga mulu ina ia awani o tātou upu le anga I le anganga pa ia. Amen. Vaenga muli lea mo oe kalesia o le mea lea na whai mai e ia na wali ifo e ia na whai mai a Yesu na ua whai e Yesu tene o wavenga malato whai mai ai o le mana o pele se puro wa whai ai wavenga Yesu. Amen. I ia lea tua o tangata o lato ua te e ia manga regi. O le sileva e o tātou whaalumaina o le nganga o le tua, o tātou le tali tonu I le mana o le tua. O tātou whaiwhai ana nganuenga. Amen. O tātou le tali tonu I le ngangana ese. Amen. When someone's speaking in tongues, when someone worship in the Spirit, when someone lead by the Spirit, awani tātou wa, tineia le nganga o le Awane tātou upu le anga I le nganga o le nganga o le tua. Awane tātou whaalumaina o ia. Amen. Nā le winga o tala. E ke wai mā ngama fo ia e sa wai amare polumo le whainga le winga. Ale wa ai mai tanga ta oka le viki ale ti a kono. Le viki ale a wao. Ala le o whaalumaina o ia. Wa halu ma le kusa whainga le winga kampangi. Awane ia whaaluma. Whaatu maina o ia. Aua ni tātou kuleanga I a te iwa. Kua lawa ngala. Amen. Praise the Lord. Tātou sauni mo tātou whakatunga le tai au. O te wā o atu le aunga ma le whatua. Le whionga te apono. Ia kore tio ma le whatua ia reina. Ia mo tātou whamatunga le tai au. Awane mai atu le saunima. O saunima na poroi mai o tātou whaola. Ia saunima tātou te ai ai. Ma saunima tātou te whengu ai. Ia tātou whaia le nei saunima ma whamatunga. O rona maliu, o rona tangunia. Ma rona toi soifua manu manu mai I le tunga manu. Nei la tai au ta pena lo tangata. Ta pena lo mamanga. Ta pena lo tangata liu. E ta lia le whamana tunga le nei tai au. E mana umia e tātou runga le tino ma le toto I Yesu Keriso. E whamamama whamangano I tātou wa masala. Awa nei whapea sa o sa ua masala I nei wa yaso tama.
whamangano mai au se iau ia le whamana tungo talia le rotino ma lo toto le ai. We all need this. E mana o mia e tātou uma le mea lea. Le ale wima le tala. O tātou uma o tātou tani tonu I lona maliu. Ma lona tanu mia. Ma lona toi soifua manu mai. Whamangano ina ai a tātou wangasara. Amen. Leita e au. E usuina tātou bisi. O le atu ina atu le manuo lea. O lea tatalo le whionga ti akono ia ku le tiu. Mo le whapa ia ina o le tino o le liki le leita e au. Whape fwtina ia laina, o whatua ia laina. E tatalo mo le whapa ia ina o le toto o le liki le leita e au. Ai tātou te leita li sua le leita e au, o sumai tātou pesi. Whae me lau lima I ua ngei. Tātou tukai whatasi me leita e au. Ia o le asu atu le au mau mai tua a wāi tātou. Tani sua mai leita e au. Oh
Oi le tua sau se ma le nei taia. Au foi le tua ma mia la fa sau tu. A me le tua ma tu tani sua. E o te talo au le. E lumo ma tu fa tu tu. La ma tu tani ai. E swafa mamano le tua tama. Le tua le alu le tua le alu baia. Ma tu te tani ai lo tino mo tu tani. Tere tama na mona yo mato tino lo fa marolo na mona yo mato wanganga le di ilo no mai lo pai mai lo fesoso ani mai a te mato ala leo mato ai man mato fein il fatto tu le di awale to sominga le ta penaina mo i mato se yo le aso te to fio mai ai tama mato tau langa whaftai lea le tua wa o tau alunga ai le li il mato whaingata o inga le li asu mato whaalongo i lau upu le li i whaftai o mato a ai o mato ma ona whaingo o mato mani lie mato fo i le li i male alanga o le manu ma loi o mato lotu whaftai tene tamā tu ma watu i ate oi lovi inga le li tai au whaftai fo i le tua i lau upaunua male whale tua e ngānu lue le ne yaso i le mātou whamana tūma le i e tai ono Yesu le le wala to i mātou te tāku ala langa whatasi whanau le tua Amen Amen ia le rea saungi tātou tauranga ma le suwai ia seki le lei ia o lea manoala le tua to tātou whai tauranga ia o le fonga le kalisia ia o ia lea na te tāpena ina le pala i amu tātou ia o al tātou tauranga ma le suwai ia o wala manoa na paula tātou wala na ilaga whaftai
Paulo le kare se konditu. O fifilia le tusi eiwa. Lua konditu ma ya tau ko eiwa arona ko eiwa ko fitu. Fai ese fa marosi mo o tatau mo le yasu. Fai mai ia tato o tasi ma fuawai. Pei o fifili o na lotu. Awa ma le tinga. Awa ma whaatawa na waina. Awa e alofa le tua. Le o fuawai ma le lotu ma le. Mana ia i o tusida. Fai mai ai sa une fai no fuawai o taula. Sau mai i lau tufi. Lau taula. Fai mai ai whape o la tele feo tu. O no tom i vaso ato. Ai sa une fai no taula. O no fai mai te tusa konito. E le whaatawa na waina. E le whaatawa na. Ia fai me awa whaatawa na waina. Mai awa foi. E ave marti. Ole tusi na le fa ma fa mai e Paulo i. A fa pe fai no fo ai e te loa o lo ia ile se mo ma fai no ma fo fa. Le la e mana on e te fo ai le roto ai te roto ia. Ele se au mai fo ai. O no tau na va re tu. O na mai fa te ma te feo tu. Agora fina ngano ave mano tomina mo la taura na mu. Be pura o la taura. Ava pe hospitala no tu pena ia fi ia oi. Be ave no taura ka ni tala. Tu lo su ni tala fa taura me ai. Taura na fi ia tu. O no le mai tu tonu o loto. Be ni matala, bua tala. Matua fia le tua para se le ton le tua. Bona ona foa. On lai na o vai nga mulu. A wa fai mai. E a lo fa le tua ni le. O foa i lo tua ni. Le ta pe li mas pu se na foa i pe pu se. E matua ia lo fa le tua ia tua. Fa ma dia fu le tua ia tua. Ona o lau fuai, afe ma le loto ma li. Pei se whamarusi nā mo tātou mo le whai. Tātou tamori. Tātou tātou. Mātou atu i nau fio no mātou kamara. Mātou saoni, au ina le mātou fuai. Fuai ma le loto ma li. Fuai ma i tonu le loto lava o tangata i. Ia whapea na i whamanuia i ate katoa. Nungai mātou manei na rofa tunua tene o ele tō tamā. Mana mawhutanga mai whaipea marau whio. Reisi whapa. Lea hau tātou.
faina foa i matuina o rātou i mai tonu o le atu. Ia maulunga i le vīlinga o rau whiu. Alo whangia i mātou, alo whangia au ngā no mātou. Tua whamanu ia si o mātou le e kālesia. Nula pasoa Yesu. Amen. 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 Ele I whai wina tātou sarunga le e tānau le. Ole tasi le vai ma tāua tātou tāpo inga. Ola le oa I atu lo tua o mai suru mai tangata le nao mai mani. Yo o mata tāle whapari a tātou suru mai. So e mana ia le ao, le la tutana tai ao mai tau na mara suru. E ta tau rau mai lau tau lau suwai ma lau tau lau. Ai le I whaapa ia ina tātou suwai ma tātou tau lau. Amen. Ai fia manuia, ia a mai lau suwai ma lau tau lau. Ai le I whaia ta tau e whaapa ia tātou suwai ma tātou tau lau. Amen. Amen. Ia me vai a me fwisi e wawena o mai lau suwai ma lau tau lau. Ia manuia whaatasi tātou, pauni mamai a te oe te tāno a tamata e papa ia tātou tau lama ma tātou suwai. Praise the Lord. E ole a tātou te tāno e whai u tātou ma whutanga le ia sa me te le tūrai mai ai. La mātou sauni tamai tu o le whani. A o mātou loto le li ia mātou mō ma le manuia. Ia mātou fōi ma le file mō lau fio. A wā fōi ni mai aso a mātou whaasanga tu ia I tamā. Mātou te manao mia oi, a ngā mawhaia, mātou te whaamua mua oi mea uma. Tāno le li, lo mātou atua. Tupa mai ano manuia I lunga o lau e kālesia. E suafa mamano le tua tamā le alo ma le ngā paia. Mātou te whoki fia fia I le ni asu. A tai tene tamā alo whangia a inga umo le kālesia o mātou le mafuta le asu. Ia awa tu ia I le tua o whamanianga ia te ila tau. Lau whamalo lunga o ni mawai. I lunga o mātou mātua, mātutua le ni. Ia e maise le li I la tau o luwhia ngai ma ngasa ngasa o ti. O le mātou te tāno le whamanuia ti. Whamanuia te tapu le au asā. Whamanuia I le au whainga nuenga le li. Mātou e kālesia. Tō maua tu ia te koe le tō le vi inga le masa umai o le whabawau. Le whabawau lawa. Amene, ma amene, ma amene. Ia patalo whasilima le tai au. I love you. God bless you. Yeah. Have a good week. Tati malala mele ilalo whakatai.